Najbliži je onako u Bazelu, možda St. Louis treba napisati. Da. Brate, jel me jebeš? Dajte meni moj mobil. A gore taj ti vodi ovaj. France. Došli smo u Francusku. I siguran je tamo put. A piše tako. A evo, ko ti pročitati? Hoću. Ajde vidim. Da, znači da dođe tog hotela, tu nekom cestica nije, ja sam ovo isto gledao. Proćemo sam i tu i lagano. Puše previše. Doći smo ići pješke. Da bude ultra budget. Baza je šta ima. Ide ti njemački auto sa njemačkom registracijom ili francuski auto sa francuskom. To su letina auta parkirana. To je onako baza. Neko je bio rekao mo rentat auto i gleda sam ima ono Fiat 500 sa ona dva svoja vrata u koje jedva stane dvoje ljudi za 100 eura. 10 toes down since I learned to tie my laces. Life is like the Matrix. People come around. Ovako ti je naš na Enfieldu kad ti dođe imaš ovako grb Liverpoola. I onda ga svi taknu, i onda je klub zabranio da diraju to. Da, i onda su osvojili i onda su mogli dirati. Evo kršimo prometne zakone. To nemoj imati u zakonu. Aj čekaj, razmislite vas dva. Znači, pitanje sa milijunaša, ozbiljno. Je bilo, koja je zadnja znamenka umnoška prostih brojeva, na primjer, ajmo reći do nekog. Ajmo reći do, ne znam, milijona. 0, brale. Zapravo... Šta ti kažem? 0. Zato će biti 2 puta 5 i šta god moriš sa 10 će biti 0 na kraju. Šta ti kažem? Slažem se s tom. Jebem ti. Je, isto. Kaj je najpametniji miočari? Burger King! Burger King! Ajmo. Pent. Victims de guerre. Šta je to? Šta je de guerre? Victims su neke žrtve. Je, to samo stvarno ja, jebem ti život. Neke gerius. Ovdje vam je bila ova Mažino linija. I Burger King. Da, ne ometajte Doku, daj da nas vodi. Ajde. Kako je vodio do sada? Loše. Jako loše. Ajde. Aj, vidimo se. Evo Doka sjebao karte. Nije cijelo vrijeme, Vidite mrale, stali smo u Burger Kinga. Mislio sam se što je mogao uzeti krompira i onda sam potelučija mrkva. Čak nije loša ova mrkva. Brale, šta sam sve dira i sad jedemo ovo. Onda sam neki veliki, neki mali od kokoške. Evo mrale, stukli smo sve. Evo kantica nuggetsa da ima bolji nego meka. Nije loše. Ovo je pola. Ovo je s negdje sira, ja mislim. Ovo uzeli smo neki shake mrale. Da ima kakav je shake u Burger Kinga. Vidite brale, Peugeot. Brutalno. Room tour. Koga sam imao? Kako sam malio, sad možeš Ja sam zanimati. onako slećujem. Jel? Sljećemo, brate. Sljećujemo jebove. Pa sljećujemo duže vreme. Evo tamo granica. Baza. Je vam došla poruka da ste u Švicarskoj? Meni nije. A onda može na internet. A neću, bro. Moving for the sound of my spaceship. Bitches see the color and they get to poker facing. Mama's words taught me how to spell all the fake shit. Rock brands, you can't tell, yeah, they look fake. Evo ljudi neki dernek, neka povorka, bicikli. Starbucks. Već ljudi sam je vratilo franke, platio sam eurima u Starbucksa. I sad imamo 10 franaka. Noćna tura, što misliš koliko dođe? Imam sad onih 10 franaka, vjerojatno nije dovoljno. Zaustaviš, vidite? Jeste ikad prošetali između dvije države? Jesam. Ima par sati kad smo prošetali iz Francuske u Švicarsku. Da. Evo, prešetali smo kroz granicu.
igramo kviz. Jesi Se? Ja znaš šta razumiješ? Ja sam Marine. Šta si ti? Pa viš da se ova zovem Marine, a ti ovo znam. Balkan! Mora biti. Lapinu, Balkan, Balkan. Jedan. A bilo je zadnji put jedan. Evo drugi dan je malo kišniji. Digli smo se ranije malo i sad je plan doći do Mulhouse, to je u Francuskoj. Trebali bi naći neki vlak i s njime doći. Sad ćemo naći stanicu, treba malo prošetati do nje. Problem je što su u Francuskoj trenutno protesti, pogotovo tamo oko Pariza. To je problem radi mirovinske reforme što je Macron diga sa 62 na 64 godine za umirovljenice i ljudi to nisu baš dobro prihvatili. Tako da pale kontejnere u Parizu, ali sad se nadamo se malo smiruje. I onda je problem što vlakovi ne voze često, ali ovdje je okej. Evo sad čekamo vlak za Mulhouse i doće valjda. Nije taj lepši sam vidio. Pada mala kišica, ali to je sve lijepo. Tramvaj. Kakav je bio Starbucks? Odlično. Odlično skup. Pa ne razi se ono, brate. Izbija da te ne uzmeš šejk od 15 eura. Baš Ti jebote. zatvoren Starbucks. Ovo je Zagreb, brate. Na galerije. Evo, vidio sam jedan Alpine roller coaster. Kao brdski, ako ste nekad vidjeli po TikToku ili Instagram storyima ili negdje kako se u Švicarskoj spuštaju i onda stojiš sam i spuštaš se niz one. To je malo, ima u Njemačkoj i taman bi ga pokrila ova velika karta i tipa to je jedan od najvećih u Njemačkoj po dužini. Sad ne pari mi se čak nešto lipa, pogotovo što će biti vjerojatno sve suho okolo. A slike, na primjer, onako od ranog lita ili prolića ili kasnog prolića budu baš dobre slike i videi. I dignete žičara i spustiš se na to. A sad opet bude li ružno vrijeme, onda stvarno se ne može ići na to. Tako da ćemo vidjeti, ali vjerojatno ćemo pokušati otići do Njemačke. To je pljušćina sad. Da. Evo, sad smo u Mulhouseu, bili smo tu u muzeju i sad smo došli po tradicionalno francusko jelo kebab. I sad sidimo u napuštenom kafiću kojeg je Doka otkrija. Nemoj samo mene zasluga, Svim treba i da upam neke napušteni zasluga, mislim. Skupa smo našli Ovako neko. street Timski food. rad. I ne možeš lipo sist tamo, ali sili smo ovdje na terasu napuštenog kafića. I kakav je kebab? Došao je dobar, ali idem prvo ja. Gdje je ludi ule? Izvoli. Ne? Ne. Topljačka. Ostavio sam ga. Ne, bez emocija, nešto tamo radi. Čekaj da vidim da se vidi. I have a song for you. A evo ga, Felicita. a ti prebaciti ili? Let's go, play. Play. La Felicita. Really? Ja sam rekao ja ću dalje od ovog starca iza tebe. Pazi sad kad ti dođu golubovi. Kad ti ispadne kebab pa ti dođu golubovi. Oui. Yeah, we here. Vous venez d'Italie? Non. No. Ok. Poco. Poco, but good song. Ti sei italiano? Evo sad smo hengali sa cool beskućnikom koji liči na mršavog Pavarotija i dobro piva. Ali brate Doko, zašto si uzao jebenu bombon iz njegove? Ne vjerujem da je beskućnik jebote, ima mobitel na tač, ne moram zajebavati. Brate,
jebe sve u mozak i to je. Brate, beskućnik je. Ja ti mogu reći. Mislim, bilo ko da je. Zašto ti je ponudio fritulu? Ali pazi, on meni govori za karaoke, a tamo na napuštenom kafiću ti piše baš karaoke, nešto. Jel? Sad ne znam šta o čemu ovo priča, brate. Živi u drugom vremenu. Peron 5. Idemo na 5. Evo sad smo došli u Njemačku. Išli smo vlakom iz Bazela i prvi put danas je bio kondukter i duple ti ja ići do dvorca, sad ne znam se vidite dvorac je tamo u pički mater na 44 minute i vjerojatno neću ići do dvorca pošto je dvorac zatvoren od 6. Uzeli smo sad Starbucks u drugoj državi, što imamo njemački, koji je malo jeftiniji nego švicarski. Malo. Loreh. Mišljenje o Lorehu. Ocjena. Malo bolje od govna, brate, rekao. Switching course, now my life is so complacent. All this pain make me wanna pull up and face it. Šema kućica. Mislim da smo iz Narajne jebote, ne ono više tu. Sad da smo imali na 3 mosta. Zamisli, ne? Pa mi smo... Ne znam. Izašli smo na nekoj St. John stanici i sad idemo pjehe do hotela. Mislim ćemo vratiti samo malo manje. Da smo išli na drugu stanicu, pokisli bi ko pičke, a sad smo malo manje. Ali isto smo pokisli. Sortije, kamion. Vidite koliko imamo slika auta. I sad su mi rekli, pošaljite slike jer ste danas slikali, sad ćemo im sve ovo samo poslati. Nek se vesele. Nećemo im videa, aj. Da mogu skida slika. Ja sam se pripremio. Nećemo ova dva ista. Ova 20 nećemo. I našao mi kviz. Naći to lagano. Evo mislili smo ići gledat Basel protiv nekog jadnog kluba i dobija ih je 2-0, ali nismo išli. By the way, kad smo bili u Italiji, igrala je Fiorentina sa Cremonezom, ja mislim, jel tako? I mislili smo čak mogli bi otići do tamo, ali tipa skroz je drugi bio kraj, hotel je bio u jednom predgrađu, ovo je bilo u predgrađu, ali s druge strane. I trebalo ići do tamo dosta. Kad smo tad bili u Firenci, Bili smo pizde. trebalo ići dosta daleko i platit i otkantat večeru i odlučili smo na kraju da nećemo i završilo je tipa 3-2 i to 3-2, 2 crvena, u zadnjoj minuti Fiorentina zabila gol. Ne znam da su bila 2 crvena, samo jedan, ja mislim da je samo jedan. Mislim da je bio možda jedan crveni. Za Cremonese. Da se to vidjeti. I gol u zadnjoj minuti i 3-2 završilo, znači onako zanimljiva utakmica. Ispizdio sam. Dosta zanimljiva utakmica. Nabavio sam sokić Tropical. Piše unutra ili? Doko, pokaži nudle. Daj gori nešto unutra. Pulet pad taj, to je nešto tajlandsko. Taj bi treba biti dobar. Da, ja sam uzeo neki teriyaki piletina. I Vule isto, iskopira me. Ajde, spremi, ti si radio kao kuhar jedan dan. Dok je onaj, kod onog lika. To je bila šanker, ali dovoljno blizu kuhinje. I što je unutra? Kondom. Koji kurac? Ne razumijem. Mogu li ti taknit to? To je takne nudle jebate. Brate, nađeš proliv od ovoga sutra. Ovo malo bolje od govna. Šta je ovo? Ej, pogledajte šta sam dobio unutra. Što ti je umak jebote? Jesi ti kad radio nudle? Normalno da nisi. Ja pari neko ko radi nudle. Jel treba ih promučkat, ja mislim? Tvoj se skupila voda. Sad bi reka do oka, jebote, ovo upija vodu. Ali to ne upija, ti ne upija vodu. Oj, taj ne upija, taj pliva. Ovo je hidrofobno. A Deokiro je hidrogeno. Da. Ljubno jebem ti mate. Hidrofilm, da. Ja? Aj, unboxing. Unboxing, znači gledajte. Je, dobija si kondom. Umak ćemo ostaviti sa strane i pažljivo ćemo uliti kipuću vodu. Oprez u kuhinji, nemoj se opeći. Pažljiv sam ja. Šta samo po ruci mi padne, ispadne mi prskam po ruci. Nemoj da mene padne.
Čekaj, si od Cirija, dobro? Jesam. Kako si od Cirija, kojom tehnikom? Pa imaš poklopac školjku. i na poklopcu imaš rupe. Ne seri? Brate. Na sve su mislili, brate. Ne znam što ste uzeli. Šta si očekivao, što mirisat? Mislim da će mirisat, ovo smrdi, bo. Jel osjetiš ti? Je. Jel to da smrdi, bravo, pa i nafta je. Koji pizdariju ste uzeli? Još se minjaš. Hoću ga jebat, šta ti je? I? On ga proba! Nakon Kovačića Nakon Kovačića. Wiggle. Stavljaj umak. Čak, okej, šta? Kale kitchen. Kole, kitchen, tenzo, kola. Gledajte. Hoću mirisat. Ide. Jebote, nema više miris, brate, ubija me ga oni umak. Čekaj. Brate, šta je ovo? Ko me natira na ovo? Samo vas slušam danas nakon ovoga kebaba. Test nudli. Znači kako namotat kao špagete ili samo povući? Evo. Ruči su jebać ja u pičku. Čak nije loš, ozbiljno. Jel da? Ko neki špageti, malo loši. A najviše me zanima kakav je čiji, ali eto. Znači da ti ubacim. Spoja svoj. Ne da mi se, ja skoro. Ja mislim da ste kurac svaki. Čak prihvatljivo. Da bi mu 6 od 10. Ja bi više. S obzirom koliko jednostavno pripremi jeftino. Malo Malo ne bude 7, osam, nije 8. Nije 8. 8, ima sam da iskažem. Kebab je 8 od 10 onaj. Kebab je 10. Kebab je 10. Kebab je 10. 9 od 10. Ja sam 8 Polu. od 10. Šta, nudli ili kebab? Vodi su mi 6. 6, ti meni 6,5. Elaboriraj. 6,5. Mene su 7,5. A nije mi ono da bi hijao se. Ima komadića pileti. One hand. Ne znam šta bi rekao. Nije gaziran, ali nije ni loš. Izjava. Nema izjave sad. Pitam za povud. Evo idemo na stadion Basela. To je prva stvar koju smo morali posjetiti. Evo ga. Uspjeh. 10 toes down since I learned to tie my laces. Nudie jeans. Switching course, now my life is so complacent. Nudie jeans. 10 toes down since I learned to tie my laces. Nudie jeans. Vidite ljudi, ovo je brod kojeg samo rijeka nosi svojim tokom. I prenesete sa jedne strane na drugu. Baza muzika nije dodana. Evo sad smo stali ovdje iza katedrale u Baselu i neki lik cijelo vrijeme svira i to dosta dobro svira. Svi smo tu. Ovo smo prošli, trebamo doći do bazena. Ma nismo mi još ne vamo, ja? Ima, čekaj. Recenzija. Ne znam, tužan sam, moram upisati šifru za Wi-Fi. Vrijeme nisu mi je poslali. Vjerojatno diskriminacija prema Hrvatima. Dobro. Neozbiljno, nisu mi je poslali, ne mogu igrati. 77 kao Kovaci. Bar ćemo se najst, taj. Ne želim razmišljati koliko sam sad platio ovo. Doslovno. Koktel dip. Tog nema kod nas. Ni shake od banane. Prijatna kafica.
Party brod do Beograda. Ali ozbiljno neki party brod, vidiš imaju disko kuglu, ali... Vidio sam od... Jel vidiš disko kuglu? Vidim. Ovo ti ide do Beograda na splavu. Gdje je do Okajša? Na splav jebote. Koji splav? Pa ovamo se poput. Ludak do Okej. Sad će ga ovi izbaciti. Vidite ljudi, raketa. Snimio ste kako pjevač za Eru. Zašto je Nigerija tamo? Di? Nigeria, valjda, nemoj to govoriti. Nigeria, pazi, nemoj mi govoriti da ne vidim neko povri. Da, ozbiljno. Evo vidite, ove su 3 države, znači ovo je Švicarska, ono tamo je Francuska i ovo gori je Njemačka. Ovo je kao most 3 države i čini mi da je samo za pješake. I do njega treba okružiti, znači sve okolo, došli smo kroz neku ono industrijsku zonu i sve okolo bi trebalo okružiti i ući u Njemačku opet i doći do tamo. Ja preferirao Francusku. Da. Evo nas sad u Njemačkoj, kratko, bit ćemo par minuti. Jel mek, još jedan mek, možemo do njega. Prije luđake. Ja si našla zakon poštovat. I znači ovamo je Francuska, ovamo je Njemačka, a tamo naprijed je Švicarska, gdje je ona raketa gdje smo bili. Sam je stavilo na Njemačku, iako smo u Francuskoj, mada je Njemačka tamo iza onog mosta, između ovih kuća. To je sad cijelo vrijeme problem, zato što možemo i Njemačku i Francusku, ali kako uđemo u Švicarsku 100 kilobajta se naplaćuje eur, šta si ono ne možemo baš priuštiti. Tako da moramo paziti na to, ali evo sad je D. O2, D. Turn O2 into the O3, yeah. Evo, odrio sam džir po hudu. Ovi su išli nešto pojesti, ja sam se najao tamo u Meka. Pa nisam ja nešto gladan. Evo ovo cool stablo. Evo, pošto smo bili jeli tradicionalna francuska jela, burgere i kebab, sad smo, pošto u Francuskoj ništa baš i ne radi, došli smo do nekog turskog marketa i nabavili bronhi, vanilja kekse i sandvič biskvit s eurokremom preliven čokoladom. Straight outta Balkan. Evo idemo do aerodroma. Evo sad smo malo poviše Istre.